Ove nedelje donosimo vam ekskluzivni prilog sa evropske premijere novih Xiaomi telefona iz Beča. Testirali smo za vas smartfon Motorola Edge 30 Pro, a saznaćete i kakva je veza između Alcatela i TCL-a. Start-upovi su važni za ekonomiju jedne zemlje. Oni su često nosioci tehnološkog napretka i inovacija koje su potrebne za brži rast i razvoj tržišta. Njihovu važnost prepoznale su države, privatni fondovi i investicione grupe širom sveta. Pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije pokrenuto je više regionalnih start-up centara koji za cilj imaju da pomognu lokalnim kompanijama u usponu da naprave održivi biznis. U današnjoj emisiji posjetili smo inovacioni centar u Staroj Pazovi. Saznajte šta o ovom projektu imaju da kažu Tanja Mijajlović, upravnica inovacionog centra, i dva start-up osnivača iz ovog grada. Sam ovaj centar podrazumeva da je moglo da se useli od 7 do 10 stanara i tu smo veoma vodili računa da uzmemo u obzir kolika je njihova posvećenost toj inovaciji. Sam taj prostor gde su ti naši stanari zamišljen je kao open space prostor gde oni između sebe sarađuju, razmenjuju svoja iskustva i ja se nadam da će oni veoma ubrzo doći do tih faza da budu izvoznici na našem tržištu. Dekarbonizacija i smanjenje emisije štetnih gasova već nekoliko godina su neke od glavnih tema na globalnom nivou. Robert Žolcer, jedan od korisnika inovacionog centra u Staroj Pazovi, osnovao je start-up koji proizvodi mašine bazirane na IoT tehnologiji, čija je glavna svrha dekarbonizacija motora. Element inovacija je zasnovan na patentu našem, koji služi da bi dobili stalno isti kvalitet proizvedenog vodonik i kiseonik gasa. IoT tehnologija je u suštini tu i najbitnija možda od svega, zato što prikupljamo podatke sa mašina koje proizvodimo, i služe kako bi pospešili i dalje razvoj našeg projekta. Preko Android aplikacije, to jest preko pametnog uređaja, imamo u real time-u pogled šta se dešava na tim vozilima preko baze podataka. Dalji plan za razvoj je prebaciti proizvod na tržište Evrope. Drugi stanar inovacionog centra u Staroj Pazovi sa kojim smo razgovarali bio je Vladimir Lalošević. On je pokrenuo start-up koji se bavi automatizovanom analizom proizvodne industrije. Uz pomoć najsavremenijih tehnoloških rješenja, njegov start-up pomagaće kompanijama da optimizuju proizvodnju i povećaju profitabilnost. Mi smo ustanovili da privreda, to jest industrija, vapi za kontrolom, za menadžmentom, za bezbednošću svojih mašina, koji su sve više i više digitalizovane, sve više i više uključene na internet, i odlučili smo da vršimo analizu automatizovanu, da dobijemo te informacije, a zatim da ih obrađujemo danas sutra u nekoj vrsti veštačke inteligencije, mašinskog učenja, i da dobijemo rezultate koji će kasnije menadžment da iskoristi za poboljšanje poslovanja. Tek smo na početku. Stara Pazova bila je naša prva stanica. Ostanite sa nama, pošto u narednim epizodama donosimo start-up priče iz drugih gradova u Srbiji. O ransomwareu smo već puno govorili. Prethodna godina cyberkriminalca je uverila da je recept za uspeh jednostavan. Dovoljno je iskoristiti jednu slabost kompanije i primorati je da zbog toga plati milione. 2022. godine prevaranti će se truditi da pretnje i tehnike koje koriste budu sofisticiranije. Do sada su koristili tehnike kompromitovanja e-maila i prevare u naplati. Druga spomenuta tehnika podrazumeva ažuriranje bankovnog naloga tako da cyberkriminalac stekne kontrolu. S obzirom da u velikim firmama ovaj proces provodi finansijsko odeljenje, prevara se može provući
pomoći kroz mrežu strogih bezbednostnih mera. Tako je prošle godine došlo do rasta korporativnih ransomware napada od 36% širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike. Predviđa se da će u Evropi stanje biti stabilno, dok će Afrika i Bliski istok beležiti stalni rast napada zbog prelaska na digitalnu ekonomiju. Zemlja u kojoj najčešće dolazi do isplate sajber kriminalaca je Ujedinjeno kraljevstvo. Čak 82% britanskih kompanija koje su bile žrtve ransomwarea platilo je hakerima povratak korporativnih podataka. Poređenja radi, globalni prosek isplate je 58% firmi. Šta bi kompanije trebalo da rade? Pre svega, one bi morale da razvijaju pristup sajber bezbednosti u skladu sa rastućim ambicijama napadača. Nadalje, ransomware napadi mogu postati samo kompleksniji i sofisticiraniji, a samim tim i veće pretnje. S jedne strane, državno zakonodavstvo će biti veliki oslonac, ali s druge, na kompaniji je da izvrši edukaciju radnika i uloži u sajber bezbednostne platforme. Sećate li se čuvenih Alcatel telefona? Mnogima su njihovi modeli bili prvi smartfoni koje su posjedovali. Iako su tržište preuzeli veći igrači, ova kompanija i dalje postoji. Danas je Alcatel zaštitni znak brenda Nokia, a pod licencom ga koristi TCL Communication. Na domaćem tržištu ovaj brend je beležio brz uspeh. Kvalitetni uređaji po pristupačnim cenama privukli su pažnju korisnika. Iako se puno toga promenilo, pod okriljem TCL-a, kvalitet Alcatel telefona ostao je isti. O tome govori i najnovija TCL 30 serija, koja ima pregršt vrhunskih funkcija i karakteristika. Modeli TCL 30 SC i TCL 30E dolaze sa moćnom baterijom od 5000 mAh, dok TCL 35G, TCL 30 Plus i TCL 30 imaju još jaču bateriju od 5010 mAh. Ovi moćni sistemi podržani su tehnologijom brzog punjenja od 18 W, kao i AI pametnim punjenjem koje je zadužena da produži životni vek baterije. Celokupna TCL 30 serija ima sjajan sistem kamera. Samo TCL 30E ima dvostruku kameru sa glavnim objektivom od 50 megapiksela, dok ostali članovi serije posjeduju trostruki sistem sa glavnim sočivom od 50 megapiksela. TCL 35G i TCL 30 Plus uređaji dolaze sa ultra širokom prednjom kamerom koja pruža besprekorne grupne selfije. I na kraju, ekran. TCL je globalno poznat kao brend sa izuzetno kvalitetnim ekranima i naprednim tehnologijama njihove izrade. Na primjer, njihova NXT Vision tehnologija tu je da smanji zamor očiju, a ugrađena je u sve modele nove TCL 30 serije. Uskoro će i domaći korisnici imati priliku da isprobaju TCL 30 uređaje, kada ćemo ih i mi detaljnije testirati. Na nedavnom Unbox and Discover događaju, južnokorejski Samsung Electronics pokazao je novu liniju Neo QLED 8K televizora, soundbarove, druge dodatke, ali i viziju održivosti za 2022. godinu. U fokusu su naravno bili televizori, koje karakterišu ekrani potpuno novog nivoa kvaliteta. U današnjoj emisiji saznaćete sve o inovacijama u ovoj oblasti. Držeći se vizije ekrani svuda, ekrani za sve, televizor je postao ključni uređaj svakog doma i života korisnika. U skladu sa tim, Samsung razvija sisteme koji se neprimetno uklapaju svuda, pružajući korisnicima veću personalizaciju i povezanost. Zato je Neo QLED 8K za 2022. godinu poboljšan različitim funkcijama koje korisničko iskustvo podižu na viši nivo. Pre svega tu je Neural Quantum 8K, novi procesor koji sadrži 20 nezavisnih neuronskih AI mreža, od kojih svaka analizira karakteristike sadržaja i kvalitet prikaza slike za optimalno gledanje. Ova tehnologija pokreće i druge inovacije poput Real Depth Enhancera. Skenirajući ekran, maksimizira se kontrast u odnosu na pozadinu, zbog čega ova funkcija poboljšava objekat u fokusu, dok pozadinu ostavlja neobrađenu. Real Depth Enhancer funkcioniše na sličan način kao i ljudsko oko, zbog čega se objekat na displeju ističe u odnosu na pozadinu. Još jedna od inovacija je i Shape Adaptive Light Control. Ova tehnologija omogućava da procesor zajedničkim snagama sa Quantum Mini LED tehnologijom stvori preciznu i kontrolisanu rasvetu. Rezultat je da svetla područja ostaju svetla, dok tamni prostor oko ostaje taman. Pored vizualne komponente, tu su i audio tehnologije koje unapređuju korisničko
korisničko iskustvo. Snažan i nijansiran zvuk treba uklopiti sa živopisnim bojama i jasnim detaljima. Adaptive Sound karakteristika prati i prebacuje zvuk između zvučnika kako bi se adekvatno uklopio sa posmatranim sadržajem. Vodeći modeli iz Neo QLED 8K serije dolaze sa vrhunskim zvučnicima, Dolby Atmos i Object Tracking Sound Pro tehnologijom, koje sve zajedno pružaju neverovatan audio doživljaj. Bežična Dolby Atmos tehnologija na Neo QLED 4K i 8K televizorima pruža netaknut kvalitet zvuka bez korišćenja HDMI kabla. Pod sloganom Mastery Every Scene, kompanija Xiaomi je pred više od 500 novinara, partnera i fanova iz regiona centralne i istočne Evrope i nordijskih zemalja u Beču predstavila svoju novu Xiaomi 12 seriju pametnih telefona. Nju čine Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 i Xiaomi 12X modeli. Pored njih, predstavljeni su i premium uređaji poput Xiaomi Watch S1 serije pametnih satova i Xiaomi Buds 3 i 3T Pro slušalica. Nove bežične slušalice karakteriše hibridno aktivno poništavanje buke do 40 dB. Tu su 3 ANC režima i Adaptive Mode koji slušalicama dozvoljava da se automatski prilagođavaju nivou okolne buke. Xiaomi Buds 3T Pro obezbeđuju do 6 sati slušanja muzike sa jednim punjenjem, dok Xiaomi Buds 3 pružaju 7 časova. Pametni satovi nove Xiaomi Watch S1 serije dolaze sa 117 fitness režima, što podrazumeva i 19 profesionalnih. Ovi uređaji održavaju napredno praćenje zdravlja, zahvaljujući funkcijama poput praćenja zasićenosti krvi kiseonikom, praćenja zdravlja žena i praćenja sna. Baterija Xiaomi Watch S1 satova može trajati od 12 dana u uobičajene upotrebe do 24 dana u režimu štednje baterije. Konačno, Xiaomi 12 serija smartfona stiže sa neverovatnim poboljšanjima. Ovi flagship uređaji ističu se neverovatnom trostrukom kamerom od 50 megapiksela. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 čak nude i snimanje u 8K rezoluciji. Dva najbolja uređaja iz serije imaju Snapdragon 8 Gen 1 procesor, proizveden 4 nanometarskom tehnologijom. Sva tri telefona dolaze sa AMOLED dot display ekranom i podržavaju True Color i HDR10 Plus tehnologije. Uz MIUI 13 operativni sistem i moćnu bateriju, kao i sve do sada navedeno, nova Xiaomi 12 serija zaista puno obećava. Pogledajte kako je bilo na Xiaomi događaju u Beču. Ovdje smo predstavili Xiaomi 12 seriju telefona. Xiaomi 12 serije se sastoji iz 3 modela. Imamo model Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X. Glavne karakteristike ova 3 modela su Super Charge od 120 W, Super Night Mode i Pro Focus. Od ovog momenta cijela serija Xiaomi telefona je dostupna u Srbiji. Pre-order s specijalnim cenama traje do 15. aprila, a svi koji se odluče da nabave Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro na poklon dobijaju i sat Xiaomi S1 koji je također predstavljen u Beču. Jedan od globalnih tehnoloških lidera, Honor, najavio je model Honor Magic 4 Ultimate. Ovaj moćni uređaj dolazi sa neverovatnim četvorostrukim sistemom kamera sa prvim na svetu Dual Freeform sočivom. Tu su i brojne inovacije koje će dodatno naprediti iskustvo fotografisanja i snimanja videozapisa. Honor Magic 4 Ultimate nalazi se na prvom mestu DxO Mark testa za rangiranje kamera pametnih telefona. Šta nam sve nudi ovaj smartfon? On dolazi sa LTPO displejem sledeće generacije od 6,81 inč, obezbeđuje živopisne vizuale i podržava prilagodljivu brzinu osvežavanja, što pomaže da se štedi baterija telefona. Ekran ovog uređaja podržava pulse width modulaciju od 1920 Hz, što znači udobno iskustvo gledanja čak i u uslovima slabog osvetljenja. Na DxO Mark testu za displeje Android uređaja Honor Magic 4 je dobio 95 poena i prvo mesto na rang listi. Poput drugih novih flagship uređaja, Honor Magic 4 Ultimate dolazi sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 procesorom. Zbog toga beleži brže i moćne performanse i efikasnu potrošnju baterije.
Inženjeri Honora dodatno su optimizovali ovaj chipset kako bi korisnicima pružili najkvalitetnije iskustvo. Konačno dolazimo i do kamere ovog uređaja. Honor Magic 4 Ultimate dolazi sa najmoćnijim i najsvestranijim sistemom kamera na Honor smartfonima. Posjeduje širokougolnu kameru od 50 megapiksela sa prilagođenim 8P objektivom, ultra širokougaonu kameru od 64 megapiksela sa dual freeform sočivom i nevjerovatnu periskopsku telefoto kameru od 64 megapiksela. Objektiv sa unapređenim spektrom od 50 megapiksela i sasvim novi procesor za obradu fotografija. Naša ekipa jedva čeka da detaljno testira novi Honor Magic 4 Ultimate. Iako uvek stignu u poslovnom izdanju, Motorola Premium smartfoni uvek nas iznenade. Poslednji flagship model Edge 30 Pro učinio je upravo to. Dolazi sa ultra glatkim displejem, trijom kamera visoke rezolucije i chipsetom najviše kvaliteta. Detaljni uvid potvrđuje nam da je Motorola Edge 30 Pro vrhunski model koji može parirati drugim uređajima iz flagship kategorije. Pre svega treba reći da ovaj telefon dolazi pod 3 imena u zavisnosti od tržišta. Korisnici iz SAD-a poznaju ga kao Edge Plus, dok je u Kini ovaj model u prodaji pod nazivom X30. Naravno, postoje sitne razlike poput drugačijih punjača, mogućnosti mrežne povezivosti i prednje kamere ispod displeja, ali suštinski radi se o istom uređaju. U pogledu displeja Motorola je značajno nadmašila konkurenciju. Već neko vreme na premium uređajima nude ekrane sa stopom osvežavanja od 144 Hz, a nova Motorola Edge 30 Pro nastavlja istim putem. Ovaj OLED ekran nema najvišu moguću rezoluciju, ali sa svojih 1080p uradit će više nego dobar posao. Za razliku od prošlogodišnjeg modela, koji nije bio opremljen najboljim procesorom u datom trenutku, Motorola Edge 30 Pro dolazi sa najnovijim Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipsetom, trenutno najboljim na tržištu. Kada je memorija u pitanju, dolazi u varijantama od 8 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Pošto se prateći punjač više ne podrazumeva, treba napomenuti da on uz Motorola Edge 30 Pro model ipak dolazi. Ne radi se o bilo kakvom punjaču. Iako će baterija kapaciteta 4800 mAh pružiti dugotrajnost, nije loše imati brzi punjač od 68 W sa sobom u svakom trenutku. Prednja kamera ovog smartfona dolazi sa 60 megapiksela, što je retkost na uređajima bilo koje kategorije. Kada je zadnja u pitanju, sistem čine glavna i ultra širokougaona od po 50 megapiksela, a ultra širokougaoni objektiv dolazi sa autofokus opcijom. Treće, telefoto sočivo poslužit će kao dubinski senzor. Ukratko, odličan primer flagship uređaja. Domaći gaming studio Demagog, koji stoji iza popularnog naslova Golf Club Wasteland, najavio je svoju sledeću igru. U pitanju je postapokaliptični parkour platformer The Cub. U današnjem izdanju emisije govorimo o svemu što trenutno znamo o novom naslovu Demagog studija. Na Steam stranici ove igre stoji da je inspirisana klasičnim Sega igrama iz 90-ih. Igre poput Kralja lavova, Aladina i Knjige o džungli podstakle su Demagog da naprave The Cub, naravno sa modernim elementima poput parkoura i zagonetki. Za sada se čini da je The Cub smešten u istom svetu kao i Golf Club Wasteland, gde nakon velike ekološke katastrofe ultra bogati beže na Mars, a ostale prepuštaju zaborav. Ipak, među ljudima koji su ostali na zemlji bilo je i dete, za koje se ispostavilo da je imuno na katastrofu. Godinama kasnije, bogati koji su pobegli na Mars vraćaju se na zemlju. Videvši da je dete preživelo, počinju da ga jure. Igrač se sada nalazi u poziciji preživelog deteta, to jest The Cuba. Cilj je pobeći od bogatih i paralelno istraživati ostatke čovečanstva. Još neke od inspiracija za igru bili su filmovi iz 90-ih poput Puta za Eldorado i Tarzan. Pored toga, deluje da će muzika ponovo biti jedan od glavnih sastojaka uspeha igre. Demagog Studio ponovo će ubaciti in-game radio kao u Golf Club Wastelandu. Nije poznato kada će igra biti dostupna, ali željno iščekujemo taj dan.
Budite sa nama i sledeće nedelje kada ćemo za vas pripremiti najnovije vesti iz oblasti informacionih tehnologija.